abaturage nibajimira abigabangu emirundi nyamwinshi ayihindwire omutwe muhango ahacharo atarukuratera ebiragiro nk'okuterera higuru ebidongo omu majingo g'itumbi okutinisiriza abantu babutosha hamwe n'abebembezi atarukwetana hakuraburwa nyamwinshi okwayizire n'ahebwa denesi w'obusobozi ondijo omuturage najumirira abigaba ab'okutinisiriza abantu babutosha hamwe n'abebembezi oteiremu n'ekyokubakangakanga ngu naija kubaroga itekezo litumwe nawe itwenge kyaro jime mutatakuliriza jime aina kajogo kamani muno ekyaro kwegamba kitaira bunkeke aina muze kukanga wa LC takugiteka mikitinisa so niki kya ikintu kyamane ekyo naita abanyakyaro takutuliriza akanga abanyakyaro ngakuja kuturoga biki bintu nkebi ondijo mtura Morini Chosaba nashobora ngu abigaba hamwe n'omukyara we Joani ahebwa batwire nibarebwaho mu bikorwa ebirukweshaniriza n'ebyoburogi okuterera higuru ebidongo hamwe n'okwetwaza kubi yasobeta kwendera Jimmy abigaba Jimmy nahebwa Joani baina ensonga z'oburogo setting abantu akyana nibafuna accident nibakwata microphone babarangira ngu nankamutidwire mu mazire okwetaga afarugemu okujwogereza executive batagiteka mekitinisa okuhambiriza kintu kukora bidongo ndarani batere bidongo ekiro kiyona Jeni Kabanyoro omuturage nashobora ngu abigaba haruho bwakwatwa hamishango yokutoroboza omuhara wayizarire konka yahiza yarekurwa bwanyuma y'endagano eyo kwikirizana omuntu ogwo ayikaira kyara mazimwanya kureire na tutebanisa kubanza kwa byona nyungu bandize kumuteka mu nkomo kamuteka out defilement y'umwana wanjye ngo myaruzeri amutayisura nkomuzaire tunamuganira cyonko bikorwa bi hacyati bibaire birungu kutura byamama isunka LC abataka Nobati abitegeka oriyo omuhandiiki w'ebyo kwirinda ahacharo nashobora ngu bamwe ombebembezi abekichweka babire bahiriza enshongezi kwigonjora kitaka konka amani gabo gaferire bushabwa nyuma ya abigaba okugumana yanga okweta hari ebyo ebibaru kumugambera kibaye mu rundi rwokubanza twikare nkurato najuma abayebembezi nabaze bigambo ebiro biramye byokwita tinisiriza abayebembezi tinisiriza bataka kibaye mirundi nketano nokurana atere bidongo bitakwikirizibwa kyaro ntumuwoninga twikana kwata bidongo byatwara twatwara muloko kwanso yaje yasaba kiganyiro nabo ekiganye kiyasabire atakihondere bwanyuma Julius Wamani ondijo muturaje we yatonganira abigaba arikugirango ogutaine kakubagano n'omutura wena arikugirango ahubwo abantu nabahakanisa ecyo kugirango aine business ze baganga banyita Wamani Julius kuruga kibiyama omujugo babingete ombungire ensonga omujugo babungire bugayiga kyamani muno enkura kurene ya lesriki byama niye mubingise cyonka abantu bakiyaro tibamuwenda abigaba na warukujunanwa ebirkumugambwa ho byona nabyihakana arikugirango nebamuturabusha ngo bamwe ombatura bamwiniritima abo kugirango wetarukomoka mu kicweka cyabo kandi aine hebara takanyese onda tawondo sero asero kabanye kandondi DPC akiyari kunyeta takanyetaga wewe ensonga biri bidongo ziri business ebara twagambaho na Solomon Mugisa ogono warukora nk'omugambirizi wa polisi y'ebicweke bya Alberton Region yasima abatura ahabo kurinda obusinge n'obuteka kandi yabaraburangu batakigeza okutwarira amateeka omungaro zabo abantu bona kwikara mu ihanga lya Uganda baina hondera amateeka ge ihanga lya Uganda twina kwega okora nkokutushobora kwikaranwa omu kicweka twari twikara twina korra nti tuhondeire amateeka karamu kicweke ekyo nambalo kubufurukire runambalo kubuzalirwe oina kuhondera iteka kandi oina korra nti oikaire kurungi na bagenzi bawe gasha kwa Innocent atuganyira ahabwata